كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح. درسي خرنيسا آتن أديسا قرآنا إسين سورة بقرة آية شنتمي سديت الراك أبدي هنگ جهاتمي لمت ديمت جوزة كفأ. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنان آياتو تخنا أكن وإذ قلنا يا إلمان إسرائيل وان قاف در أبوتي تيسنين جن يا دتا وان ربين إسان جئ إيغا قموجي سين آخي سابيني ادخلوا هذه القرية قندخن سينا كان بيت المقدس جأمو يوكا أريحا جأمو فكلوا منها ganda sanirraa waan rabbiin isinii hire nyaadhaa haythu shi'tum ragadan bal'otti bakka feetani wadkhulu lbaaba sujjada hoggaa hulaa yookaa balbala ganda sanii seentan mataa gaqqabadhaadhaa seenaa takkaa mataa gaqqabata'aa seenaa waquuluu hixxatun hoggaa seentan wanni jettan yaa rabbi wanni sirra barbaannu hixxatun jechuun dilii nurraa buusu nu araaramu jechu naghfir lakum khaxaayaakum dilii teessan isinii araaramna yoo isin waan itti isin gorsine dalaydan wasanaziidu lmuxsiniin ammoo warra isinirraa waan gaarii dalaguu heddommeesseef galata yookaa sawaaba idaanaf
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دوب إسان الرا ور الدلئي والربين اتئسان قرس ديسانيتي وان برا دلغن والربين جاء جئين ديسانيتي وان برا جأن والربين دلغا جئين ديسانيتي وان برا دلغن كالربين هقا هلآن سينتن gajje'aadhaa seenaa je'eeni huddu'uun takkaayuu taa'aadhan lafarra shorroyfata'aa seenan ammas kan rabbiin hoggaa seentan hixxatun je'aa je'eeni qishna'aa jecha yookaa waan rabbiin itti isaan gorse xiqqeessu'uu jecha hinxatun je'an bakka hixxatun je'an hinxatun je'an hinxatun jechuun qamadii jechu فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء دوب هقاسني ورد لا سنت عذاب سمئي بوفن بما كانوا يفسقون سببا إسان دبي ربي أغيو ددني خرأ الرابيانيف جج رجزا جتشون عذاب يوكا ركوبة أكا ركوبة أنئت دوب ربين وانسا إسانت بوستي ساعاتك خيستي نمني كمني ترباتم إسان الرأمي وإذ استسقى موسى لقومه أمس وانتي abbootii teessaniif goonirraa wanni yaadattan gaafa abboonni keessan gammoojjii siina'aa keessa seenanii waan dhugan dhabanii duuba nabi Muusa'aan bishaan dhugaatii rabbirra nuu barbaadi je'anii rabbirra isaaniif barbaannan faqulna adrib bicasaaka alhajar nabi Muusa'aan dhagaasan ulee teetin dhawi jennee itti qajeelchine dhagaan rabbiin dhawi je'een sun dhagaa xiqqaa hanga mataa namaa gayu tokko kan gaaf tokko odoo nabi Muusan huccuu yookaa wayaa isaa isarra kaayatee qaama yookaa nafa dhiqatutti jiruu huccuudhan nabi Muusaa duraa ce'ee duuba nabi Muusan jala ce'ee irraa buufate dhagaasan rabbiin ulee teetin dhawi nabi Muusa'aan jennaan dhawee فانفجرت منه 12 عينا دوبة dhagaasan irraa ijji bishaanii 12 maddite takkaayuu burqite wanni ijji bishaanii 12 irraa burqiteef gosa Israa'iilitu gaafasan 12 قد علم كل أناس مشربهم دوبة gosti hundi ija bishaanii adda addaan qabattee namuu bakka irraa dhugu beeke kan wasana yookaa daangaa walitti hin dabarre kuluu washrabuu min rizqillaah duuba wanni isaanin jenne shimbirro'oo fi dayma isinii buufne nyaadha'aa bishaan isinii baafne dhuga'aa walaa ta'thaw fil ardi mufsidiin hamtuu dalaydanii dachiin balleeysinaa ta'thaw jechuun hin balleeysinaa jechu وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا إلمان إسرائيل وان أبوتن تيسن نبي موسى أنجت يا ددا واني إسين
takkaa isaan je'aniin waan nyaatarraa gosa takkitti qofarratti hin obsinu. Akkana jechuun isaanii manni'ii fi salwaa yookaa foon shimbirro'ootii fi dayma qofaan jiraatuu hin dandeenyu jechu. Fad'u lanaa rabbak, tanaaf jecha rabbii keenuu kadhu. Yukhrij lanaa mimmaa tunbitu al-ardu, akka waan nyaannu kan dachiin magarsitu gammoojjii siina'aa keessatti nuu magarsu nuu kadhu. Min baqlihaa, waan magra tahe kan akka raafu'uu, wa qithaa'ihaa, kan akka dubba'aa yookaa baaqila'aa, wa fuumihaa, kan akka qullubbi'ii yookaa qamadi'ii, wa cadasihaa, missiri'ii, wa basalihaa, shunkurti'ii faa akka nuu magarsu rabbii keenuu kadhadhu je'aniin. Qaala jennaanin nabi Muusan wanni isaanin je'e, atastabdiluuna, si fudhatuu barbaaddanii alladhii huwa adnaa, waan darree takkaayuu waan irra gadii takka irraa gadii fudhatuu barbaaddanii billadhii huwa khayr, waan irra caalu dhiiftanii yookaa waan gaarii dhiiftanii. Ma'naan isaa ilmaan Israa'iil foon shimbirro'ooti fi dayma rabbiin isaanii buuse aminfatuu dhiisaniiti waan akka goommanaati fi shunkurti'ii kan fooni fi daymaa gadii barbaadan. Duuba nabi Muusan waan barbaaddan kanarraa deebi'aa je'eeti isaan gorse. Haa tayuu irraa deebi'uu didan. Hoggaasan nabi Muusan akka waan barbaadan takkaa barbaaddan gammoojjii homaan baafne keessatti rabbiin isaanii magarsu rabbi kadhatee akka isaanin je'e, ihbixuu misra, gammoojjii tanarraa ganda tokko yookaa mandara tokko jaaradha'a qubadha. Fa'inna lakum maa sa'altum, mandara san keessatti waan barbaaddan ni argattanii je'een. Waduribat calayhim adh-dhilla, rabbiin xiqqeenya ilmaan Israa'iilirra kaaye takkaa xiqqeenyatu isaanirra kaayame. Wal maskana, ammallee bolola addunyaa yookaa hiyyummaa qalbi'ii tan odoo duroomanille'e irraa hin deemne isaanirra kaaye. Wabaa'uu bighadabin min Allah, ormi yahudi'ii sun dallansuu rabbiitin galatan. Baa'uu jechuun deebi'an jechuu. Dhaalika, wanni waan san isaanitti buufneef takkaa isaanitti argamteef wanni rabbiin xiqqeenya fi hiyyummaa qalbi'ii takkaa dallansuu isaa isaanirra kaayeef bi'annahum kaanuu yakfuruuna biaayaatillah, sababaa isaan aayata rabbii kitaaba rabbitti kafaraniifi sababaa waan rabbiin isaanitti fide moromaniif. ويقتلون النبيين بغير الحق، ormi Yahuda'aa sun ambiyoota rabbii karaa malee yookaa haqa male'etti ajjeesan. Kan akka ergamaa rabbii Zakariyaa fi ilma isaa ergamaa rabbii Yahyaadha. Dhaalika,
wanni yahudan kana dalaydeef bimaa casaw isaantu warra rabbitti balleeyse wakaanuu yactaduun isaan warra karaa rabbirraa baye tanaaf waan hamtuu san dalagan inna alladhiina aamanuu warri ambiyoota rabbitti amane walladhiina haaduu ormi yahuda'aa kan nabi muusa'atti amane wannasaaraa ormi nabi iisa'atti amane kan kiristaanaa takkaayuu nasaara'aa wassaabi'iina warri saabi'aa je'amu kan yahuda'aa fi nasaara'arraa tayan jarri sun hundinuu man aamana billaahi namni isaanirraa eega nabi muhammad ergame rabbitti amanee nabi muhammad dhugoomse walyawmi alaakhir kan guyyaa qiyaama'aa takkaayuu borutti amane وعمل صالحا warri isaanirraa nabi muhammaditti amanee karaa shari'aa isaatin waan gaarii dalage falahum ajruhum cinda rabbihim galanni waan gaarii dalagatanii isaanif taa'a rabbii isaanii bira kan waa takka duraan banne walaa khawfun calayhim isaan sodaa hin qaban hamtu'uutu nutti dhufa je'anii hin sodaatan walaa hum yaxzanuun ammallee wanni isaa yaachisu hin jiru waan kana dalaguu oollee sawaabni nu duraa dabre je'anii hin yaaddawan waan fedhan hunda argatanii درسين خرنيس هنجن كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله